KANGLEIPAK KHONJEL हाइरिबा YouTube channel asibu yengbiramliba amasung tabiramliba khwai punamapu ahaba makta KANGLEIPAK KHONJEL ge maikai dagi taramna okchabagolena ikokno na khurumje. Space of the fundamental right haibase ganatantra gi phajakhaba shaktam. Manipur machet tana thugaige aikoge separate administration piu haina lauribase speech of fundamental right ni haiga doribara justice phangraba relief camp da leiriba maitai macha singna mayumda hanjage shanti pura u aikoi yumda ningthi ne tana leijage haibadi madu lalahubani haiga doribara rally chatpa yaroi wakat mifam phamba yaroi haiduna maitai macha gi mathadi tiar gas kapa mo bom kapa makhong phawa kakpa press phawa phuba Mashibu Ganatantra ki Shaktam Habadura. Tapna lauganu kana lau hairi kana lau nakhato segai tri pawa aduga purakpa ngamre ngona khogi separate administration ngasi di kaya da pidol ba maitai macha singno masha gi maram da masana refugee wajer ba maitai masha ngaktani masha gi aning ba apamba wahai ama phawa phongdok pangam jadraba maitai masha hebado ngasi di oirba miyam su yengbiu kuki masha singna chatliba rally khuchat asiga maitai machana chatliba rally khuchat asiga kaya da khena khabar masida maitai mitain hairibadi supna tangi ing tappa hanjlalu ekoi bu yumda netan halalu haibagini Manipur ki sarkarna mo bom tiar gas khudol tamliba aduga kuki macha singasina Manipuri thugayu separate administration piu Manipur ki tongana tajarage habadana central government amasung Manipuri government free thaduna maning tamna challi mashibura aikoina ganatantra ki phajaba shakta mairi bato Assembly da warip amma lobiraga pass to biraga central da thabire haraganda ekoi isa gi yum da izzat leina hanba yanan mugi damakta tawang tawbiu haidana sarkar gi maikhaida launar mugi damakta ekoi ngasigi rally asi sinjabani lupa koti chama ga amaga lakh humdra ga manga hariba simbam sina ekoi makha tana leithana mugi damakta fabricated anoba house lepham ama sanana ba sarkar na tawang li se masi tawbigenu hariba simbam ase yam krab simbam sina Manipur police amde commando chenenau singi mapangan kanna ba adom da paisa je thadabire harga ekoi Dam mure amade chuchar ko na chingba tongan mafam da ijat leina hanjalena ba sinbi haibaje sarkar ge puning chingsinjage Hojik phawda sarkar gi maigai dagi sahi amaga tha mari manga phajala kun phawsida akoi lanjena dunu leidiba koi mayam se yumda hanbagi warep natraga wahi ama pawba haidabsida mayam koi lanjena mayam sina pendadna hojik satariba assembly session sida akoi gi yumda hannabagi damak warep amtang lobiyu natra loinana akakna matam ma bibiyu haidna ngasi gi suma khongjing se sangsin jabani anaba kaya adagi asiba kaya adagi isai sugi laik tambada adagi koi gi laibada thengnaiba awaba mayam se masi gi damakta hojik ki laingak sina khanabina ba haidna koi ngasi khongjang se sangsin jabani Manipur gi state force na tawriba mawong se honorable governor anaw wasak lo bagi damakta ai koi gi pawano kayam lai haibase ut paga sak mana haibase akoi na pasam yam da hajani paramde moi na tawriba mawong
Yengbiu masina maitai mitai oiba speech of fundamental right ni Yumda Handanabagi, Assembly na, pass to view, resource pass to be Karmatama Kapi, highway Kundam Sanction Visida, Madu Ona Tenaba, La Aran, Wanto, and Pirkada, a quite MLA, Yumda Lega, the Bagi, release at Punya, Port Lona Putoposa, was she quite alive given me. Was he Equina, Akan Monda, strongly away, condemned away Maki Wakum, Adugamasi, was he Hantopi than Hawakomaso. Victim like the Hizari. How's Manipur totally Irang Ashida, Mensilero Yana mention Bidraba, a hoba singadagi, Yamna Twin Razniti Wala Singapan Biba, Manipur Shaktamu Tugaiba Pamdaba, idea of Manipur Bunga, Nasaba Kuki Masashing Lady, Hibashi, Karma Pam the Kada, why the lady Bano Hibo Hangashin. Huram Sapata Kanglu Purup Shemdana, Punda Saminariba, Huran Minariba, me Harpata, Kanglu Purup Shemdana. Pun hadmin nariba chamin nariba kuki ka puruk kanglup asibu karamna mara leiti haina haigadoribano matang asida ipai pun hairamba poro amatang ningsing bayai madudi sanna siba manakta leplorabadi punna cherak phagminnagadabani kanasu ai yaudi haidna chenba khak jaro habase ipai pun thambiramlaba poro ne marmasi leibanani ngasi aina whangoin hangjariba karamba kukino mara leiti haina rajniti wala sine he toina panbiribado karamba makhagi kukino kada waida taba kada waida leiba kukino haina aina whangoin hangjaribani wahang asi laklabani na karamna muk solution porakata ka habadasu mayam samam naram lagani haina aina ningjai maram masina karamna solution porakata ka habado amuk naina duni jengminasi Manipur da hurik leiba lamchi Bharat Sarkar na loisan ge haibada aruba nate hen haijage masi aruba nate aduna masi lamje akhoi Bharat Sarkar na loinindabagumba loisan ge haibada akhoi chap sana aning bayawna loisan ningbagi film do aingondari ude Sarkar de leiba no yankai mana Manipur thuai ni hairi madu job kukira adu togera are kaimbu wa haidal leiba Manipur assembly Manipur thuai ge haiba MLA phabam lo matam it was happen in some time ai lengi da awi sang yaru hai na wede kari no Manipur thuai ge haiba mi mayam do madu phambam madu yopam madu gi mafam lo Manipur assembly jai what government is doing what speaker is doing what this BJP is doing kai do bi ke si hangjeri le speaker to min lai ra si minister to min lai ra party president di party di what BJP is doing what JP Nada is doing magi government da laiba MLA singduna Manipur thugai ge ba Bharat thugai ge haje is not the responsibility of this president Mr. Nada ma kai do lege why Delhi high command do BJP high command duna noi whip jari hai di gargino sidai di ba state ki BJP na whip jari hai di gargino sidai di chief minister na the speaker na whip jari di ba marangino why ai hangjeri ye why aduna ai ko aina sumkan bada hojik sathri ba langche ai di Bharat Sarkar aduga BJP is not sincere to solve the problem Chief Minister Laltu Huma sida akoi gi honorable Chief Minister sina mediator oibiu aba kano highway ba kano niti ayog ki kano moi mi pham satpada ko adu dum soirabni mediation as mediator am leine ba ko aduga mediator se direct involved oine ba settlement process adu soirabni highway abasi good office oibiu haiga do ana neutral oido mi amna mediator oin ba very danger America president la ke ba UN ni la ke ba amal neutral oido ba sidi neutral na te ba mediator ha no ti good office ha do ne akoi chief minister in khangam do man de mediator ga good officer khena ba se si lai pa de ya si international law yaw bani kuki gi la ho ba ha ga terrorist ha ga mo ni sang sang ga wayen khani lo ga su di tha adi wari sa ba si mai so ya ning dra terrorist ko wai sa ba ya poti ko koi si kari nu khang de assembly chu wari sa bi process sauri kai so hai ko assembly ni ko ni kan ngang ya de privilege kari le wari la la wari mi hat pa genocide to kangu duga wari sa ga la ga di ko ni kai no to bi si bodi wari sa ngati military crackdown to do ne military crackdown only solution India government assembly ne resolution lo dong ne we should do military crackdown against those terrorists dreaded terrorists na resolution ta do ne akoni wari sa ni polkin dialogue to ni polkin solution di kai na polkin solution di ninga tamba
separate emission pimse political solution ko atai di political solution ko ti aduga pangpelen parang naga haiba kano union territory hum khaido si kai mai mangbo ma kai ngoi ngoni mai mang gi haina bi leibani mas nawa ko jung una pada ana du potum to pi manipur di suai kai ba de ko manipur gi territory integrity je suai kai ba de pitri gi force am tu ga ya de akoina lu pa ja ko thengna je assembly se hokdore ko tak hokdore ko ar assembly ki yembio ko proceedings ta yembiro then ati thaida gi rules of procedure se yembiro ar idan ka se du yembiro emile amana namik funi se assembly the president oida gadi masi emile obi abra she disqualified masi pathan automatically disqualified tor bane ko mu ko kanyang masam ma ko gi kamu se kalli kari no sini why BJP na kalli kari no number service ma kalli kari no sini ya da po na mane ba se mu assembly yo ga si miyam ge thabak tong dra natro hokdre natro adur gadi kayo lok tho do no sini asumba leipak thugai na ba sin ba leipak kai na ba wangang ba kagu tolo piraga manipur miyam gi maramde tolo piraga chum thamba yani bro tabiriba khwai punamaknasu munna muktang wakhan tawduna khanthabiu ten kuki MLA kanduna thamba haibase kariga manabage kuki gi MLA tara amasung kuki masa singi mathakta karigi damakta India government amasung Manipur government action lawdribano haibado amuk yingminarasi. While recounting that Congress did not invite the group for any political talk, the chairman stated that UKLF extended its support to BJP in the recent polls after the latter assured of fulfilling all its political demands. However, Congress claimed that the outfit was campaigning for BJP, which is incorrect. If the ruling BJP government fails to keep its promises, then the outfit will also make its own decision on the matter, he remarked. कोई वो पॉलिटिकल तो से हाइबा लेते इनवाइट करते बीजेपी की मतम भी जौरबदा मखोइना कोई बीजेपी वो सपोर्ट तौरगदी कोई वो कोई की हाई रिबा कोई की कुकी जी कोई पॉलिटिकल डिमांड दो कोई लोशिन नंगाई तो भी हाइबदगी कोई हंडर की बीजेपी का कोई ना सपोर्ट तौरगदी मसीदा करीगुंबा बीजेपी न सो हंडक मचिन थीबा तारगदी मथंगदी कोई न सो स्टेप अमा तुंगना लो थैंक यू असिगुमलबा अरोनबा चुक्ति कयाम मखोय नि गे मरक लेरंबा असिमक्त नंगसी कुकी गी मथक खुद थाबा ngamdabani लोइनना 10 MLA दुगी मथक खुद थाबा ngamdabata नत नंगसी मणिपुर मई चालकनबगी मरमसु चुक्ति एसिना ओहेलकलिबनी मरम असिना चुक्ति एसिबु इनबदा यावइबा खुदिमक मारा लेति हाइना खक चेनबा यारोय जो सामने तो है और जब तक है मैम से काउंटर नैरेटिव चलो इन तो कांग्रेस ने तो है दे तो खादी मरोई दे बीजेपी ना आगे एमएलए तारे मंत्री अन्नीना मणिपुर थोगाना बहना बता बीजेपी ने एंडोर्स तोई मचिन नंबर 1 अदरंग साई की दुदा टेररिस्ट एक्ट से कना कना ने सोगले हाइबे जुदा मोई आईटीएल कोटू किम दिगिटेन एमएलएस दिगिटेन एमएलए से अमुक कना ने सोगत पा बीजेपी स्टेट की अदुदिगे अमुक कना ने सोगत पा अमित शाह अदुगा सीएम अदुना कांगलुप अनिमचे अमगा खननबा इनसिनबदा सपोर्ट तौबा एबेटर ओइबा कंस्पायरेटर ओइबा अनोबा एक्ट सो दम यावरे अनिगा 120 बिदो तोपा अम ओइरे और 109 एबेटमेंट दो अतोबम ओइरे अदुना मणिपुर थोगाइना बोनबदा मणिपुर द मियोट मिने मयाम मचे हाना बोनबदा एक्ट नंबर 1 से अमित शाह न ओइबे तारे अदुदगी एक्ट नंबर 2 सिना बीजेपी प्रेसिडेंट ओइबे तारे स्टेट की अदुगे केज नंबर 3 सिना एमएलए मंत्री अनी दुना ओरगा तैदना एकज मथंग मथंग ओरगा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर बावबा खर तब तक न हायरगे हौजिक्ति मिशम मयामसु इमांग मक्तदा वीडियो फुटेज ग लोइना लोइना उरबनिना खरा मखैदि खंगबिरम लगनी हाइना खंजै मखा तरकदा मणिपुर की इंग तप क्रमना हंजलकदगे हाइबदु हौजिक मपालमदगे आइडिया खरा मुक लोमिनदुना यंगसी आपने मांगा था मणिपुर का सॉल्यूशन क्या है आप यही चाह रहे थे ना जिस दिन आपका एक कार्यक्रम भैया जी कहीं मणिपुर में हो जाएगा नंबर 1 सलूशन तो वहीं से मिल जाएगा और पत्रकार जितने भी जा करके मणिपुर का जिस दिन सच दिखाने लगेंगे उस दिन दूसरा सलूशन हो जाएगा जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में जा करके लोगों के बीच जा करके संवाद स्थापित कर देंगे उस दिन हो जाएगा जिस दिन एन बीरेन्द्र सिंह और खुद भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर के साथ बैठ करके और विपक्ष को साथ लेकर के अगर आप चर्चा करेंगे उसी दिन मणिपुर का सलूशन हो जाएगा लेकिन आप चाहते नहीं
Mapan manung yauna makai khudimuk ge kupna yenglaba matungda khwadagi phaba Manipur da hojik thokleba irang asigi solution di supna gi lambi amakhtani lambi adudi military crackdown tawduna solution purakpanatna atopa lambi amat leiti adubu lebak yamna thiribadi military crackdown tawduna purakadriba solution se kuki gi kambu na supamloi aduga Manipur government amasung India government na supamloi maramdi makhoi ani gi marakta Aronba Chukti kaya ama inaduna leiribani Chukti singado kai dana bagi damakta ni makhoi na military crackdown tawroi doribase asigulba thodok wathok kaya se toina thengnaraba mapan lamgi experience lerba miyosingna kari hairibage habado amuk ekhoi myam tamine dun yengsi. Politicians from Manipur come, and the Chief Minister, when the others come, they never discuss Manipur's problems. They come basically say, we want money for this, we want money for that, we want money for this. And you give them the money, they're very happy, they go back. They never discuss any of these issues which you are talking about, whether you've got the various issues which are there. I really haven't seen any very significant discussion on the issues. Whereas perhaps it is lacking, there is some problem in Manipur, because you see, we have the moment any Bangladesh intruder he comes, he is being captured, or anybody from Pakistan, a militant comes and suppose Roda what is happening, it is all flashed. And just now you see last 2 days what has happened in Manipur. Every day violence is taking place. And you were asking about the security grid. Definitely. We have problem in Manipur. I can well tell you, it is not only the official figure of 10,000 Myanmaris who have come and settled there. It's more than 40,000 who have penetrated, and most of them are having arms. And another fact is, the fulcrum has been shifted to Jiribam. We have one MLA, he's a Bangladesh Pangal MLA. I am sorry to tell that, in fact, he's supporting the group of cookies to again have violence in Jiribam, and Jiribam is now having problem. So everywhere you find if somebody goes to Churachandpur even now, you will come to know as if a war was fought there. We have lost more than 200 civilians and many security forces there, all from Assam Rifles, CRPF, BSF and Manipur Police. But why it cannot come to, if we cannot control it? Somehow it is lacking. You see, the points are, main thing is poppy cultivation. The money, even this year also about 700 to 1,000 acres of land they were cultivated, and cookie militants, they are going to earn more than 60,000 crores out of this, and this is what they will continue their arms smuggling for Myanmar. Command and control and law and order in Manipur particularly, things are very bad. Assam Rifle goes in different way, Manipur Police goes in different way, CRPF goes in different way. There are some BSF battalions also, they go in a different way. So the combination coordination of operation is still not there, and the operation is being hampered because of this. And I can tell you, it involves shifting of I repeat very strongly, shifting of one force from Manipur completely. Definitely it will come to an end. Hand over to any other paramilitary force. But one force has to go from there, which is there for last so many years. And they have the link to cookie militants. Manipur ki thokdok kaya da haktheng na experience leraba mapalam gi miyoi kaya na pekliba morching ase yengluraga Manipur da leriba rajniti dol leader sing asidi masana masagi wakhal ningthi na khanthaba ngamdraba pieng choiraba changni phiniba phijet phekai setpa amagumna ura habase wafum sing asina taklibani masidabu aikoina ningkha tamna lerami chahi rising kaya gi ningkha tamagi puari lei haina chokthokchabagi mohutang asidi gyan yaudra gyan taba sabana khoi guma kaya na ngasi Manipur se yon thokpadagi aikoi Manipur macha amani haibagi ikaiba phorokli ngangnaba ngamdraba nakhoi guma kaya gi damakta ipai pusina thambirami poroksing nungde sing chaiba iwa phataba siba ngaiba isa phataba chawba ngaiba haibado chapchana ngasidi Manipur da thoklabani asigumlaba kaya singase leibagi ningasi aikoina karigum amata tawba ngamdana chap ting na mangak na bagum na leptun leiribase